Muhawe kaze bakunzi ba Mukanzi TV aho muherereye hirya no hino kuri wa kan subscribe nawe turayikora. Iyi ni Mukanzi TV, nita Mukanzi TV banatwe. Iyi nicyo bise inkuru yakazamutwe, aho tugwizaho byinshi cyane bigiye bitandukanye bigenda bigerwaho na benshi cyane nyamwinshi. Mukanzi TV turahakubereye, we banatwe ubashe kumva byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi inkuru y'incamugongo, inkuru yakasamutwe n'ahandi turi bugende tuyiramburira ni muri TZ, aho bizwi ko ari ubutaka bwari bwibasiye ikinyejana cya 2020 gifite umutekano, ubwisanzure mu guhana ubutegetsi, cyane cyane ku bijyanye no kuyoborana hagati y'abaperezida bwabo. Ndetse nyuma yuko witwa Julius Nyerere, perezida wa TZ, abata TZ cyari cyo ni Tanzania, igihugu ubu kirimo kirayoborwa na perezida w'umugore witwa Yusuf Hassan, akaba ari umuperezida w'umwari w'umugore, ndetse akaba yarayoboye nyuma yuko witwa Magufuli yitabye Imana. Ni inkuru y'incamugongo yababaje benshi cyane bagiye bitandukanye muri Afrika, East Africa by'umwihariko ndetse na Tanzania. Abaturage ba Tanzania mu gahinda gakomeye cyane bongeye kugira agahinda gakomeye nyuma y'imyaka 5, aho witwa Azani Suru ndetse akaba ari na perezida ubu ngubu wasimbuye Magufuli, akaba ari kubashyira mu gahinda gakomeye cyane, hanyuma yuko abaturage, urubyiruko ndetse n'abandi benshi cyane bashyigikiye bimwe mu batavuga rumwe na leta yariho, nyuma yuko bamaze kwishora mu mihanda hagakoreshwa uburyo butandukanye bwo kurinda yuko habaho iyi nkundura y'ubwimvubagatanyi cyangwa se ubwo bita revolution, akaba ariyo bita ukwigaragambya kw'abaturage benshi nyamwinshi. Ndetse yewe abigaragambya higanjemo urubyiruko barimo baravuga yuko ibyo leta yashyizeho yemeje ndetse n'ibyavuye mu matora batabyemera. Ese iyi leta irakomeza iyobore? Hassan Suru ari perezida wa Tanzania arakomeza iyobore? Wowe kugira ngo byumve neza uraba natwe kuri Mukanzi TV, turagenda tukwizaho byinshi cyane bigiye bitandukanye, bityo ubashe gusobanuka ibyinshi bigiye byihishe inyuma yuko imyivumbagatanyo ibaye. Ni mu gahinda gakomeye cyane ku banyatanzania, twavuga ngo pole, ndetse byinshi cyane bigenda bivugwa. Barimo baravuga ngo mu kinyejana 2 bigiye kurangira Tanzania yarimo itarabaho mu mateka ihura n'ibyimvumbagatanyo, yarimo imaze kwandika amateka muri Afrika, by'umwihariko muri Afrika y'Iburasirazuba, kwandika amateka yuko ariyo ihererekanya ubutegetsi mu mahoro, nta ntambara cyangwa se imyivumbagatanyo, intambara cyangwa abashyamirane abayeho nyuma ya Julius Nyerere. Ni umurage Julius Nyerere yabasigiye, ndetse byakomeje abasimburana bakajya basimburana amahoro, amatora yaba bakibyakira amahoro. Ariko ibyo Hassan Suru nk'uko bigenda bivuga yagiye azana ashyira mu bikorwa, ndetse byagiye bitera inkeke benshi. Ni nyuma yuko utavuga rumwe n'ubutegetsi yaraje guhungira mu Bubiligi, ahungiye mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse baza no gufungwa. Yaje buza guhamagarwa na Hassan Suru, barahamagarwa bose bubaka igihugu hamwe. Hanyuma ariko harabagiye babura mu burengera ryabo, bakitaba Imana, bagapfa, bakagenda gutyo, bityo babona yuko hari ikintu urunuruno byabaye nyuma yuko abatavuga rumwe na leta ariho muri Tanzania yagendaga ivuga yuko hari ibimwe bigomba gukosorwa mu itegeko nshinga, ndetse bitakosorwa ndetse bikagirwa mu nshinga yuko igihe kigezeho itegeko nshinga rya Tanzania byaba rihagaze gute, tuzabisobanura mu ngingo ikurikiraho. Ariko icyumva cyo nuko benshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga yuko itegeko nshinga rigomba gukosorwa rikagendana n'igihe kigezeho. Yewe ibyo byaje gutuma hari benshi bagenda basigamo ubuzima bakaburirwa irengero. Ibyo rero byaje gutuma abenshi batitabira amatora, hanyuma yuko abakandida bari bazwi ko batavuga rumwe na leta, bakeneye impinduka muri leta, bari baranziwe kuba abakandida b'igihugu. Ibi byagaragaraga yuko Hassan Suru yakoze kugira ngo wenda azaba ari wegukana ubutegetsi,
ariko bitari ibyo. N'ubundi Sansuru yarakunzwe n'abaturage benshi cyane batanya TZ kubera ibikorwa byinshi cyane yagenaga akorera abanya-TZ. Abatavuga rumwe nawe yarabagaruye, ndetse Tanzania hari ubwisanzure byinshi cyane, ariko byatunguye ari bombe yari yiturije y'ubwaho y'abaturage. Ubu nk'uko benshi cyane bagenda bavuga banavuga bati burya abaturage baba bombe yiturije, hanyuma yuko ushobora kubakorera ibitabashimishije. Batewe ubwoba mu gihe bagaragaza ko bagomba gukora imyigaragambyo, byerekanaga ko bari kubuza uburenganzira bwabo. Ari nayo mpamvu wasanga imihanda myinshi cyane polisi ndetse n'izindi nzego z'umutekano zapanuye, ndetse yewe hakoreshwe n'ingufu z'umurengera kugira ngo iyi myigaragambyo itabaho, ariko byaranze biraba. Bimwe mu byakozwe ni ibihe: gukuba amashanyarazi. Ubu mu mijyi itandukanye ya Tanzania nta muriro uhabarizwa. Internet, ibijyanye na internet mu gihugu cya Tanzania nta bihari kugira ngo ibirimo kuhabera badasakara isi yose. Ariko twaho twibereye i Kigali mu Kanzu TV twabitahuye, ni mpamvu tugira ngo tubataramire tubabwira uko bimeze hirya no hino, batatura inkuru cyane ko aricyo tuhabereye. Ntabwo turimo turataga cyangwa se ngo dutaramire ku bibazo bya Tanzania, ahubwo ibibazo bibayeho byadusigira irihe somo. Abanyatanzania tubihanganishe nyuma y'uko ibi byose bibayeho. So iyi ni Mukanzu TV, wowe komeza ubane natwe. Nyuma y'ibyo byose banza umire amazi, maze ubanze kumva neza ikijya mbere. Ubundi muri Tanzania hari amahoro, umudendezo, parasite ya East Africa, icyicaro cya East Africa Community, inama nyinshi cyane zaberaga i Dodoma. Ariko ubu muri Dodoma harimo harabera imyigaragambyo, intambara z'urudaca, abigaragambya benshi cyane bamagana ubutegetsi. Igisasu cyaturitse, abaturage the most one day bombastic yari muri East Africa yaturitse muri Tanzania nyirizina, bamagana iby'ubutegetsi bwa Sansuru bwashyizwe mu bikorwa. Ese biraterwa n'iki? Byarangira gute? Ibi birimo biraterwa ari iki? Biratanga irihe somo muri East Africa? Biratanga irihe somo mu byamamare bigiye bitandukanye? Ni inkuru itari nziza nyuma y'uko umwe mu basitari bakunzwe cyane ku isi, ntabwo turavuga muri Afurika kuko n'umwe mu basitari bafite collabo zikomeye cyane, byamamare byo muri East Africa, hirya no hino muri Asia, South Africa, hirya ni Nigeria, East, West of the planet of the world. Ni icyama Diamond Platnumz ndetse n'uwita Harmonize bagaragaye bamwe mu bari kwamaza umukandida Sansuru. Abaturage bakomeje kubashyira mu matwi, bavuga ko ari butwike ibikorwa byabo aho biherereye, aho bita Waza TV ndetse na Wasafi Radio bari bitwike, nyuma y'uko abaturage bakomeje kugira batwika bimwe mu maposite yagiye abenwa amatora, ndetse na bimwe mu bikorwa bya umuhungu wa Sansuru wifurahiwe arimo na hoteli iwe zamaze gutwika. Ndetse bari kuvuga yuko bimwe mu begera bya Sansuru n'abamushyigikiye bagomba gukomanyirizwa n'abaturage bagatwika ibikorwa byabo. Uwitwa Diamond Platnumz ntaho ari kumenya ubwisho bwiwe, ndetse inkuru y'akasamutwe, ndetse yewe mu bigaragaza yuko uyu muhungu afite ibyo yajemo. Amwe mu mavideo yagaragaza arimo kwamamaza umukandida w'imena ari we Sansuru yabisibye. Niba rukubisa cyangwa ukihidinga, nabibona kuri platform ziwe kuri social media mu gihe ahantu hose byagaragaraga. Ndetse nyuma y'uko ubona yuko yibasiwe na banda nyamwinshi, ibi yabihidinze ndetse arebe ko byacubya ibikorwa bye bigakomeza. Ariko ibyo ntitwabirenze ingoyi. Ndetse nyuma y'uko uwitwa Sansuru akomeza kwibasirwa n'ubutegetsi yarayoboye, ubu n'imbarutso nyabo bose yatewe n'iki? Yatewe nuko ubwe yavugaho yuko atazemera ko imyigaragambyo ibaho. Nyamara burya imyigaragambyo ni imwe mu myemerere ndetse yemewe. Imyigaragambyo iharanira amahoro ndetse iharanira impinduka iremewe mu gihe cya demokarasi. Ariko yagaragaje ko abateye ubwoba atazigera biba. Ariko ibyo byose bikorwa
harimo umuriro, internet n'ibindi byinshi cyane byaje gutuma bitera umujinya ndetse biranabugesera cyane, biza gutuma witwa Samsuru atakaza icyizere cyane ko n'ubundi yari mu bamwe mu bakandida bakomeye bari gutsinda umwaka ko yaregaragaye imitima ya benshi, ariko siko byamuhiriye, byamubera ihurizo rikomeye. Benshi bari kwibaza bati ese ikuda rishobora kubaho, ese aya matora ibyavuyemo bishobora kwemezwa, ese ninde uraba perezida wa TZD? What future TZD? What a future leadership of Tanzania? Ese Afrika iri kwerekezaho? Professor Lumumba ni byinshi cyane ngenda bivugwaho, yitabaza bamwe mu bikomerezwa bizwi cyane amateka ya Afrika. Where are you? Come and reserve, come and serve, come and make something change in Tanzania. Lumumba arimo arahamagaza amahanga, ahamagaza abakomeye bari ngo bafashe TZD. Ni inkuru akabara ku Tanzania, bukomeze kwihangana, ariko mwibuke ko nyuma y'ibintu byose ubuzima bukomeza, nyuma ya politike itari gushimisha ku mbaga yose ubuzima bukomeza. Banatwe kuri Mukanzu TV kora subscribe.